بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وندعو الله أن يشملنا برحمته وأن يرزقنا منه علما وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون في هذا المساء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katawtay manguran na mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita ni bihayaon nagbakhatiranan sin Islam TV ini. Naday na sa piyaon kamawa kita niyong pangadjian din ha mga aturan sin pag-agama sin kita niyo. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha. Ini ayatan ini mga katawtay manguran na mga agama Islam, ini subay tudolong taamuin ayuputan si manusia sabab piarasin Allah Ta'ala ini amo impegyan amanat. Sabab in kita ni manusia wala kita ni pipanjari sin Allah Ta'ala sin piapasaran. Iban wala kita ni pipanjari sin Allah Ta'ala hawairuun maksud. Malain kalong tapi panjari kita ni in maksud sin Allah Ta'ala na li'ibadatihi, supaya kita ni mahinang ipon sin Allah Ta'ala magtag-ipon kaniya. Mahuli piapanjari sin Allah Ta'ala inamuin mga kabudburan na to, kapito lapis langit, iban lupa, iban mga kabudburan bihayan. Ini yan kakumplituan sinamuin iradat kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban supaya sumanyang imanusia. Na bizambiyad tulong tabihayan, in Allah Ta'ala nag-amanat siya atawaka piarani hamanusia inamuin amanat yaun. Panagnaan, piarani papitulapis langit, iban lupa, iban mga kabudburan sa wala silang timayma. Sabab din nilang kagausan. Haparman sin Allah Ta'ala suratul Ahzab ayat kapiton tagdua. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard. Saban nartudlon sin Allah Ta'ala kamu na diuhal namu piarana mo in amanat doon na pitulapis langit iban lupa wal gibal iban mga kabudburan biyayan faabay na ay yahmilnaha, na wala silang timayma amuin damasin amanat yaun. Sabab sin amanat yaun lando dakula atau kalando amuin malagkuin amuin pakaragyaan amanat. Namikyan mahuli diuhal sin Allah Ta'ala in amanat yaun na manusia. Wa hamalaha al-insan, nakyawasi manusia in amanat. May takyawa si manusia in amanat, in pitulapis langit iban lupa wala timayma. Ibang kabudburan.
Sa pagduhaldo na manusia, kiawa si manusia in amanat yaon. Noon sinallahu ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Sa mapingkaunan si manusia long niya, landulong niya, hati niya, maanyaya, iban lando in kaawaman niya. Diyan in amanat, na din na sa mapiyaon, in amana yaon mas'uliya, sin manusia ha baynahu wa baynallah. Mas'uliya tin kewajiban in manusia subene parihalaon. Harendi ining kagawsan niya. Hasababan sin amanat yaon na bahagi in manusia. On manusia amuin wala silang dimasin amanat atawaka kiyawagiban silang piarakan nila iban tiyabuk nila tiyaiman nilang dahon nila amanat sa gawa wala nilang diyara wala nilang narabiyayan adena sabab piyadulon sin Allah Ta'ala liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat adena sabab piyaon amuin manusia wala siya dimasin amanat. Hasababan sin amanat yaun na silang imanu siya ini bariman fa Allahu Ta'ala ini munafik siya. Na mga munafik yaun iba mga musyrik yaun usog babae tiyagamahan sin Allahu Ta'ala siksa. Sa gawa mga sila bariman fa Allahu Ta'ala apabila magtobat silang din ang mga dosa nila ampunan sin Allahu Ta'ala. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Hasababan sinamana yaon mga katautay manguran na muagama Islam na bahagi imanu siya tong kabahagi. Sinfun farrata fiha zahiran wa batina. On manu siya amuin wala niya tudhati niya diyain amanat yaon. Namunain sila amuin humul musyrikuna wal musyrikat. Amo in mga manu siya nagsisyirik pa Allah Ta'ala. Ay sila niya dayaul amana. Liyawan nila nin amanat kanila. Liannahum kafaru billah. Sabab nagkupur sila fa Allah Ta'ala. Wa asyraku bih. Iban simakuto sila fa Allah Ta'ala. Ini kedua gins atau kaginisan si manusia tahammalaha zahiran wa dayya'aha fil batin. Teiman niya matampal in amanat sa gawa liyawan niya ha amuin habatin niya. Imana niya sa pamapag-agama tiniadyaran niya ingkatan amuin hinang amuin matampal ha agama. Biya mga pagsambayang uno-uno biyayan. Sa gawain pangatayan nila wala sila nanaimai sin akida ataw kaamuin pagpatunggal fa Allah Ta'ala sampurna. Nangkalon sin Allah Ta'ala in dua kaginisiyaon. Amuin mga musyrik yaon, ibang mga munafik yaon usog babae. Amuin lon sin Allah liyu'adhib Allahul munafiqi supaya hasababan sin amanat yan wala nilang diyara at tawakaliyawan nilang biyayan na siksaon sin Allah Ta'ala yung mga munafik yaon iban mga musyrik usog babae kanila. May tatiagnaan sin Allah Ta'ala yung mga munafik biyayan siyabot niya muna yung munafik ampanin siyabot yung mga musyrik. Sabab mga katautay manguran na agama Islam in kakupuran si munafik na mas malago din na kakufuran sin sila amo musyrik. Sabab meta, mga munafik yaon kengatan nila nin aturan sin agama sa gawa titrador nila nin agama sin Allah Ta'ala. Mga musyrik yan asal na sila awam din nilang kengatan nina mo aturan sin agama. Na din na sabab yaon subay magpatilibang kita niyo ha mga munafik yaon. Munafik kiyawa din, haguwa din ang mga Muslim. Wayron munapik sa law, munapik sing kafir, munapik si musyrik, way. Sa imunapik, guwa din ang mga musyrik. Amo in asibi, din ang mga tanda,
simpag nipak biyayan, asibi nifak, na upatin tan na ni alamat do naman siya. Hambok sa zaden ha mo upatiyaw ni mahinang mo biyayan. Hambok din na upatiyaon na ingkaonan si mano siya yaon na tulos ikhlas in pagmunapik niya fa Allah Ta'ala. Ini kaysa, idha hadasa kadhaba, apabila mag-meeting siya, magbisara siya, imbisara niya puting, magputing siya. Na yan, aniban na ito mga kataw-tay manguran na mo agama Islami pagputing yan. Namikyan ini kadua sipat nila, idha wa'ada akhlafa, apabila duma sila, tiniyadamihil sila parjanjian hamano siya, barubahon nila, ubahon nila. Di nilang tumanan ni amo injanji nila nito. Ini katunya idha tumina khana, apabila on amanat kaniya, khayanatan na in amanat yaon. Khayanatan niya. Di niya ito na madtupa amo in tao amo in tagdapusin amanat yaon. In ikaupat niya, iza khasa mafajar. Apabila makabak siya parsagkaan, ataw kakhilaf, haantara nebe iban antara sintay mangud niya, di siya mabaya magsulot. Di siya mabaya magdayaw. Bangkakitaan niya in bakas narane magbantayaon, semime siya rugendaan, hasupaya di sila makapagsulabay hamukdaan. Nahambuk sa zadoon ni mahinang si Manu siya, naka na mukhlisan nifak. Hati niya, tulos ikhlas inamo in kanifak niya. Bakan alang-alang yung pagnifak niya biyan. Aw ni sabat na nifak amo in, nifak amo ikalarak sim pag-agama si Manu siya. Amo in nifakul akbar. Na di na sabab yung kataw-tay mauran na mo agama Islam. In amanat yaon, mas uliya sin tep-tep Manu siya, den naman hakaakil balik ni Beyan. Sampay pa amo in mapatay siya. Halugay siniya kaniya in akal niya. Na wagib kaniya parihalaon niya. Wagib kaniya hinangan niya in amanat yaon. Iban haramin hukuman niya amo in lawaon niya in amanat yaon ataw kahaman-hamanon niya. Imano siya barakal na ingkaonan niya mutahammilul amana, diyaran niya tiyatanggong niya marayoin amanat kaniya diyan. Unuin tiyatanggong niya diyaran niya, hati niya gumuain amanat yaw na ginawabaran niya, bi ay yahmilaha ala ta'atillah wa yujannibaha ma'siyata. Hati niya, kakitaan mo'y mano siya yaon, amuin, sampurna impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban imaanib siya, sinamo ingkataan hinang sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsi wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Tinisiyapahan sin Allah Ta'ala ha, ginawabaran si Manu siya ataw kanapso si Manu siya biyan. Wa masawah iban uno-uno amuin pagpapanjari ka niya biyan. Sabab, imano siya dihilan sin Allah Ta'ala dua sipat. Tiniyaong kaniya in sipat kadarwakahan, iban niyaong kaniya in sipat pagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihilan ko akal, ikaw imagpi, hati niya, mong ko pa amuin hinang kadarwakaan, ataw ka mong ko pa hinang amuin, pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa imano siya amuin, pisuko niya, innapso niya, hapag ibadat pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, namuyat tilon sin Allah ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Saban nalturati niya, nagparuntungan, imano siya, hisimano siya nagparuntungan,
amo imano siya, siyusin niya in ginawabaran niya, imana niya, hati niya, piagad niya ha karidaan sinallahu ta'ala in mga hinang niya. Wa kad khaba man dassaha. Iban saban nagtudlon sinallahu ta'ala, nalusong imano siya. Hisimano siya nalusong, mandasaha amo indihilan niya, lumi imbaran niya, at tawag ka napso niya. Hati niya piagad na inapso niya, sinamuin kakahinang kadarwakahan biyan. Nadiha ini mga katawtay mauran na mga agama Islam. Imano siya, amuin nagdara siya, sinamuin amanat pigyan. Nakakitan mo siya, piyaparihala niya amuin mga ahli niya, sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sinallahu ta'ala ha suratul Tahrim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kamu mga bariman lon sinallahu ta'ala. Lepasan niyo, salamatan niyo, haunan niyo, yung mga ginawabaran niyo, iban mga ahli niyo, de na apoy narka jahannam. Na dia ini, kakitan mi manusia yaun nagdarasin amanat, iban wala niya liyawain amanat. Den naman asawa niya kakitan mo, den naman napagtamungan, halom sin amuin aturan sin agama Islam. Kakahinang damikyan, in sipat palangay yaun ha aturan sin agama sin Allah Ta'ala. Nalong mo imano siya yaun, timatanggong siya sin amanat niya. Nagdara siya sin amanat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pabila imano siya, kikita mo siya. Din naman asawa niya, mga anak ni piyapasaran niya tungon sin pag-agama. Lang mo imano siya, yaw liyawane in amanat kaniya. Na diha ini amuin, nang daakin Allah Ta'ala kato, ipasalamat kato. In ginawabaran na to, iban mga ahli na to, at hindi naman asawa, lamatun na pa mga anak biyayan, iban hisyo na inamuin, mga masuka to biyayan, at tawag ka, kiawagibang ka to biyayan. Sabab, inar kayaon, inipagdumol kaniya na mga mano siya ibang mga kabatu-batuan. Mga mano siya. Na wayroong pasensya sinamuin mga malaikat amuin diyaga sinarkayaon. Lando imbungis nila. Dendi indaakan sinallahu ta'ala kanila. Hinangan nilang sindukop biyayan. At tinawayroong kulang way labi. Adena sa mapyaon, ikaysa pangilahan si mano siya. Muna-muna baran niya, hati niya, siyusin niya imbaran niya, iban piso ko niya, hasupaya makaagad, hamuing kabayaan sinallahu ta'ala. Namikyan, kakitaan mo ha anak asawa niya, hati niya, miyamagad ha pamando sinallah subhanahu wa ta'ala. Inikato niya, amuin, diaran niya in da'wa. Panawag-tawag, hamano siya, hasupaya imano siya makakadupahin ng karidaan sinallahu ta'ala. Hun sinallahu ta'ala, kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas, ta'amuruna bil ma'ruf, wa tanhawna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Ini ayat ini, on din di sifat tu, Bamakawata in sifat ini tu, nakita na in manusia sa rayaw-rayaw pahadarat sinallahu ta'ala. Kuntum khayra ummatin. In kaonan nyo lang sinallahu ta'ala, kamu na lang ni manusia sa rayaw-rayaw pahadarat sinallahu ta'ala. Uno in sifat si mga to yaon, ukhrijat linnas. Tiniyapiyagwa sila mong pa mga manusia. Manawag-tawag ha mga manusia. Hasupaya imanusia makapagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya imanusia makahinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala intumbas magbalik da kanila.
Unin sifat na ikaysa sifat niya. Ta'muruna bil ma'ruf. Manawag-tawag hamano siya supaya imano siya makahinang sinhinang marayaw. Unin hinang marayaw pigit, katan hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyatin hinang marayaw. Ini kedua sifat nila, watanhawna anil munkar. Manglangi sinhinang mungkir haagama sin Allah ta'ala. Amuin hinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikatu sifat nila, wa tu'minuna billah. Mga tao yaon na nawag-tawag sinhinang marayaw. Nang lang sinhinang mangi, na insila yaon punod in pag-iman fa Allah ta'ala. Na maritiyay sila pa Allah ta'ala. Hamu pamaritiyaya nila, amo in nakaagad, hakitab sin Allah ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadina sa mapiyaon kataw tayo manguran na muagama Islam. Ini, tinya nang daakin Allah subhanahu wa ta'ala, tinya, subay tuda mo in, paonan si manusia, in ginawa baran niya din na mga manusia, amo in nagsisipat sintu sipat yaon. Hasupaya sila magparuntungan pahadarat sin Allah ta'ala. Kedua ayatan sin Allah ta'ala, waltakum minkum ummah. Paong kamulon sin Allah ta'ala, din ha tumpukan niyo, din ha pihak niyo, din ha bangsa niyo, amo intumpukan si manusia. Unin sifat si manusia ini, yadauna ilal khair. Manawag-tawag sila ha manusia, mangimbait sila mga manusia, hasupaya imanusia makahinang silang sinhinang marayaw. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mangdaak sila mga manusia sin paghinang sinhinang marayaw. Wa yanhawna 'anil munkar. Ibang manglang sila sinhinang mangi ataw kamungkar paagama, mungkit paagama sin Allah ta'ala. Napabila lang tamuin mahinang si manusia hatina nakapaon sin tumpukan yaon. Sa intumpukan piyagyan ya umma among paonan amuin mga manusia piyangadji nilan inhinang nila. Mga manusia amon dihilan sin Allah ta'ala basair amuin panghati haagama. Sabab bang magpaong ko sintumpukan sinamo manawag tawag ha manusia, mangimbay ta manusia sininang marayo amuin mga manusia weron day sa panghati ni haagama na makapanawag tawag sila sin kakalaungan. Kalongan. Maka kadto imano siya sinamuin ikadelikado kanila. Napabila mahinang si manusia at intumpukan yaon nakapaon na panghati nila haagama sin Allah ta'ala amuin nagsisipat sinto yaon nalon sin Allah ta'ala wa ulaika humul muflihun. Amuyad ti mga manusia nagparuntungan pahadarat sin Allah ta'ala. Nagdapara pa sin paruntungan pahadarat sin Allah ta'ala. Na din na sabab yaon, piandong kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Hisyusyulaw niya imakakita kaniyo sinhinang mungkar. Na bangkagosan mo siya. Langa siya silima mo, bangkagosan mo siya. Na bang di mo siya kagausan, pa illam yastati, di, hati niya di ka makagausan minang, sinamulangan mo silang sinlima mo, na pabilisani. Baytai sila, sinhinang nila yaon, di kabayaan sin Allah ta'ala. Sa impagbayta kanila, amuin, bisara amuin, marayaw. Bukan amuin makasla ataw kauno-uno biyan mga kuan biyan. Subay amuin mahanunot biyan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirak sa sinallahu ta'ala, ipahanunot kaniya in mga manusia miyamagad kaniya. Ipahanunot kaniya. Sabab manita, banglong ta amo in dumako manusia simbakan hanunot, na bisan amo imyamagad na kayo mutas damig da din kayo mo biya. Lang faddu min hawlik. Nadina sabab yaon, intaw nagdara, nangingimbay ta mga manusia sing karayawan, magdak sininang marayaw, manglang sininang mangi, na subay, bakan isab siya amo ilando inhanunot niya, ibang bakan isab sobra intugas niya, amo in wasat, partengaan. Yan. Nabanglong ta, bisa na mo indila mo, di mo kagawsan ni manusia yang sabab si malam makabiyayan. Ipangindoa mo na fa Allahu Ta'ala. Fabiqalbi, pangayoin na sila hidayat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, man hidayatan sila. Sa ingata inahinang mo yaon, piangindoahan mo pa Allahu Ta'ala, mga tao yaon himihinang si maasiyat, na amo yaon sa lamma pag-iman pa Allahu Ta'ala. Pinakamalam maiman. Nadina sa papiyang kataw tayo manguran na mga agama Islam. In kita niyo ini hati niya tiap-tiap manusia piangandulan sin Allah Ta'ala on ipatan niya. Lon sin Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. In katan niyo lon sin Allah Ta'ala on nag-ipat. On ipatan. Na inipatan niya uning katan nilong niya asubong kaniyo inamuin ipatan niyo yaon. Uno na ayupot mo marayaw na ipat mo siya marayaw at tawa kapya pasaran mo siya. Namuna mo na biyayan mga katawtay mauran na mo agama Islam. Na muna baranta biyayan pinturun ta marayaw siya. Mus anak asawa ta iban mahuli hisyo na mga akribata biyayan. At tawa kahisyo na in mga tao, yaon ha, katilibat mo yaon. Na din na sa papyaon, supaya ko mahinang suntuan si Manu siya doon na yaon. Hakarayawan. Tiniya bakang ko magpasazin uno-uno mas uliya. Sa papintiap-tiap Manu siya, na nagdara siya sin amanat, na in amanat yaon piyagiyan na mas'ulun anha amam Allah subhanahu wa ta'ala. Iyasubo sin Allah ta'ala hamano siya pahadarat niya. In amanat biyadinin pagparihala mo sin amanat yaon. Biyayan. Ato ka mismo kita biyayan. In anggota baranta biyayan, amanat sin Allah ta'ala kato biyayan. Hangkalon sin Allah ta'ala, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Impangdungog ta ini amanat sin Allah Ta'ala kato. Dihil sin Allah Ta'ala impangdungog ta yan. Namikyan impangita tayawon dihil sin Allah Ta'ala kato amanat kato. Sabay ta parihalaon. Iban yusan ta siya doon na hinang kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namikyanin akal ta ataw kapangatayan ta. Amanat sin Allah Ta'ala. Hadlo kiyama, asubon sin Allah Ta'ala in pangdungog mo, hauno mo siya yusan. Namikyan imata mo asubon sin Allah Ta'ala, hauno mo siya gamit imata yaon. Dahil na sa mapiyaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. In ini mga amanat tudsin Allah Ta'ala. Labilo ba na in amo in lima, amo in daruriyat pegian wajib parihalaon si manusia. Unin lima yaun, ikaysa na hifdzud din, wa hifdzun nafs, wal aql, wal ird, wal mal. Muna lang tasubay parihalaon sin Allah, parihalaan si manusia in agamanya. Sa pidena mga importante yaun, subay siya parihalaon. Iban mas uliya singkatan. Imuna muna pegyan agama, amuna in tawhidullah subhanahu wa ta'ala.
parihala ang marayaw in pagpatunggal mo pa Allah Ta'ala. Amo in pagtag-ipon mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parihalaon mo marayaw siya. Demikian, apabila long taamo in tiyone mo in ibadat yaun, suwe tulos ikhlas in pag-ibadat mo biyan sabab amanat sin Allah Ta'ala yan. Ibadat yan Allah Ta'ala in tagdaakan na ayaw mo siya duha lamad to pabakan ataw karugen din Allah Ta'ala. Subay tagiridon niya lillah. Hati niya pinun mo na inyat mo yaun hapag ibadat mo hati niya tupot pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subay mo aniban ingkatan pagsusumbahon dugay ni na Allah Ta'ala. Katan pagtuhanan dugay na Allah Ta'ala. Demikian, subay ko magad hapando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Den di inimpiaratong sin Rasul pamando din Allah Ta'ala na subay mo siya amuin agaron biyayan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. In pagparihala sin agama na huwal asas wal asl amu yaon in punan sin pag-agamata. Wa kullu nabiyyin ba'athahu Allahu yabda'u da'watahu bihadzal amr. Ingkatan nabi diaksin Allah Ta'ala na timagna in da'wa nila haamo in pag-ibadat pa Allah Ta'ala ibang panawahid pa Allah Ta'ala. Panawahid pa Allah Ta'ala ibang pag-ibadat iban umanib sin mga hinang kasyirikan pa Allah Ta'ala. Dahil naman ha panagnaan sin Rasul amo in Nuh alayhi salatu wasalam limatun na panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nauno mo in kwan nila hati niya in panagnaan to natin pagparihala nila agama. In asasin agama yaun na al-aqida. Biya din in pagparihala nila sin aqida amo in sampurna. Amo in ma'na sin la ilaha illallah. Biya din in kabunal nila haqawlan wa amalan wa atiqadan. Hati niya bunalan nila inamo illa ilaha illallah din naman nahimumungan nila ibang kakahinang nila iban iatiqad sin pangatayan nila. Hangkaning kataan amo in mga karasulan naraak sin Allah Ta'ala na nawag-tawag ha mga tao nila in agi nila ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ya mga kaum kulong niya pagtag-ipong kamo fa Allah Ta'ala di man jari magtag-ipong kamurugenin Allah Ta'ala. Namikyem, bibayta sin Allah Ta'ala. وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa benar tudon sin Allah Ta'ala, nagpara kami. Tiap-tiap umat. Unin piara sin Allah Ta'ala, tiap-tiap umat, rasulan. Daak nang darasin agama sin Allah Ta'ala. Nagdasin agama sin Allah Ta'ala, amanat kaniya, ipasampay niya tao niya, inagi niya mga umat niya, ani abudullah, pagtag-ipong kamo fa Allah Ta'ala. Pagtag-ipong kamo fa Allah Ta'ala, iban anib kamo si mga tagut, anib kamo singkatan amuin, hinang, ataw kasusumbahon, dugen din Allah Ta'ala, biyayan. Din ha mga kakahinang si mga satan, uno-uno na biyayan. Na din na sa bapyaon, kataw tay manguran na mga agama Islam. In ayat yaun long niya kuntum khaira ummatin ataw kawaltakum minkum umma. Na khususiya yaun mga kataw tay manguran na mo, al-ulama wa du'a. Hati niya, amo in mga tao makahati, in assignment nila, islahul aqida. Biya din in ka-repair nila ka amo in kuan nila sin akida si mapag marayaw nila ataw kapag kuan nila akida si mano siya. Hati niya, islah.
Kiniya repair sin amo in akida sin manusia. So pamay manusia in akida niya, kaya mo ran si mga akida si mga bukan marayaw. Sabab mga kataw tayo manguran na mga agama Islam, hazaman tabiyaya umbam di kita mapatong. Hatumpukan si mga manusia, mataod to di mga manusia na nawag-tawag sila sin mga akida atau ka mga kakahinang beken aturan, beken gua din na kitab sin Allah Ta'ala, ibang beken gua sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na di na sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. Nabiya mga kakahinang si mga kaiba mag-invite sila ni nagwa hula bihayan mga kwan yaon. Sa okay yaon, mayroong problema sa ingata na in akida sinta o yun imbayitan hasupaya di kumangin akida sinto hahula mo bihayan. Na di na sabab yaon kataw tayo manguran na mo haagama Islam. Na subeto da mo in repairan to si manusia in akida niya. Iban ikhlasan niya in pag-ibadat pa Allah Ta'ala, iban taykuran niya in pag-ibadat tarugan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban ikhlasan niya in mutabaan niya pangagad niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban tinggalan na in mga hinang bid'a. Iban tinggalan na in mga kakahinang amo in nakaganap hahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo in yan, amo in nakasulang, amo in piarotong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hisisilong niya in huminang sinambuk kakahinang. In hinang yaon, baken din ha mga kakahinang namulon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na fahuwa rad. Hati niya ibalik ka niya imana niya. Impaginang niya siniya hati mahinang dusa niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban isiksa ka niya adlok yam. Na din na sabab yaon mga kataw tayo manguran na mga agama Islam. Amuin mga nakahati atawa kaamuin nakaingat sin akida marayo. Ayo kita niyo magbati laul. Sin amuin pagpahati na to mga manusia. Haamuin biadinin amuin. Kahintol sin akida si manusia at tawa kaamuin kakahinang si manusia. Damikyan mga kataw tayo manguran na muamuin mga kanakuraan sinamuin hakoman si mga Muslim biyayan. Ibang mga duat biyayan. Nasube ayaw kita niyo magbati laul. Tep-tep Muslim. Subay parayaw na impag-agama niya. In agama, ma qalahu Allah wa ma qalahu Rasul wa ma kana alayhi ashabu Rasulillah. In agama pegyan din di ining guwa ha Quran sin Allah Ta'ala. Ibang guwa din ha hadis sin Rasul sa hadis sahih. Ibang din di inin amuin nahinang si mga sahaba amuin nyanganan salafus salih. Namuyatin agama. Lusin Allah subhanahu wa ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha, walladhina awhayna ilayk, wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimud din, wa la tatafarraqu fi, kabura ala al-mushrikina ma tada'uhum ilay. Piang daakang kanyo sin Allah ta'ala, imparihalaun niyo in agama. In agama yaun parihalaun yaun, amo yaunin piawagib sin Allah Ta'ala panabi niya Nuh alaihi salatu wassalam. Iban amo in agama alladhi awhayna ilayk, amo in agama dihir sin Allah Ta'ala panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Habiyara pagpawagib sin Allah Ta'ala pagparihala agama yaun, hakan Ibrahim, iban hi Musa, iban hi Isa. Nasubay pabuntulan ni pag-agama. Dendi ini namuin yauna Quran na amuyad to in agaranta bihayan. Dendi ini yauna Quran amuyad in agaranta. Wala tatafarraqu fi. Iban in pag-agama subay magtibuok ayaw ka mo magkanat-kanat lonsin Allah subhanahu wa ta'ala. Pianglangan yaun mga katawtay manguran na mga agama Islam. Sa unay result niya innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi shay. In mga manusia amo in nagpulak kanat sila. Imana niya
tiap-tiap manusia hati niya himinang siya sintumpukan niya atau ka group niya biyayan. Na iban sampai palamamud na sumudda pag-agama niya biyayan. Intumpuk niya. Nalon sinallahu ta'ala kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum. Bakang kau tarbilang din kanila, uno-uno amo in pag-agama nila niyon. Na din na sabab yaun kataw tay manguran na mga agama Islam. Subay tay maun na tumarayo in agama, hambukra amura in agama sinallahu ta'ala. Amura yaun ipiyang daakan sinallahu ta'ala panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Hisi si manu siya lon sinallahu ta'ala. Lamawag siya rugen agama. Lamawag siya pag-agamahan niya rugen na agama Islam. Di tay maun sinallahu ta'ala kanya. Iba na adlo akhirat. Siya na imanu siya malusong siya pahadarat sinallahu ta'ala. Nadina sa wapiyaon, mga katawtay manguran na mo agama Islam. Lon sinallahu ta'ala. Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Pamungaya Muhammad kanila. Bang in kaonan nila. Amo in malasa sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni. Subay sila magad ha pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabilang may magad kita pamando sin Rasul sallam. Na yuhbibkumullah. Hati niya lemasain Allah Ta'ala kato. Lemasain Allah Ta'ala kato. Wa yaghfir lakum iban maampunin dosa niyo sin Allah Ta'ala. Lasahong kamu sin Allah Ta'ala, iban ampunin nindo mga parusahan niyo. Wallahu ghafurur rahim. Nadina sa piyaon kataw tayo manguran na mga agama Islam, sube ayaw na to pasaranin agama sin Allah Ta'ala. Parihalaon na to marayaw, tiap-tiap manusia, asubuhon niya atau kakitaon niya imbiyadi ni naamuin pag-agama niya. Muna-muna amuin panawahid atau kaakida biyayan. Uno ba in pag-akida ta amuin gyagayunggungang atau kaamong piyahugot na in pangatayan ta doon na yaon. Uno ba? Nakaagad da ba haamuin sarasing Quran sin Allah Ta'ala? Atau ka nakaagad da ba hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Napabila majekta biyayan, in ginawa barantay ato biyadin kahantang na biyayan. Na-checkan ta na isabin mga asawa ta ataw ka mga anak ta biya din yung pag-agama nila nito. Sabab mga katotay manguran na mga agama Islam. Apabila long ta nag-agama kita agama sin Allah Ta'ala. Pirayo ta turi na mo in paghinang ta sin rukun sin agama Islam. Sa gawain akata amo in panawahid tayad tubukun marayaw na makaulong kita kalaulan sa zaim makawata. Di tayo maunsin Allah Ta'ala in pag-agamata. So, bay mag-agad in dayo sin pag-agama dayo sin pangatayan mo, makaagad ha aturan sin kitab sin Allah Ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napabila nakaagad doon, ingkatan kakahinang tabang tulos ikhlas pa Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala, na ontagaran sin kita niyo, tutumbasan din na Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga katawtay manguran na mga agama Islam. Insyaallah ta'ala, subatan nato rakuman imaudo ini. Sabab hambuk pinakawata din ha mulima, importante parihalaon si manusia. Din ha, kuan ikaisa na agama, ini kadua na ginawaparan, ini katuniya amun akal, ini kaupat ni amuin kamarwahan, ini ikalima niya amuin pangaltabiayan. Insyaallah ta'ala murah-murahan tinya makakawa kita pangajian din na mga ayatan yan tunasabot na to iban mga hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam halas niya mangindua kita ni fa Allah ta'ala amo impatap-tapan sin Allah ta'ala impangatayan na to iban ipakita niya kato inhaon in kasabnalan amo yad ti maatod tabiyan salta amo in maagad ta in kasabnalan yad to haon in kabatilan na amo yad ti dita maatod yad to iban amo indi kita makaagad kabatilan yad to biyan wa qala rabbukum ud'uni astajib amin ya rabbal alamin. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسولا
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.